U haṱula muthu na sedza ḓivha zwakale yawe zwi nga ni sia ni tshi khou luza opportunity tsho vha na vhumatshelo ha vhuḓi kana na u vha na zwithu zwavhuḓi vhutshiloni haṋu. Nahone nḓila dzine na dzi shumisa u wana information nga muthu na dzone dzi nga ni sia ni tshi khou wana information i si yone. So vhathu arali tsho ḓi ita vhaṱoḓisisi arali tsho ḓi ita vhakoṱopoli vha zwikoṱopola musi zwi tshi ḓa kha zwiṅwe zwithu ni nga wana uri honoyo muthu ane na khou mu ṱoḓisisa based on their past ndi muthu o ḓi vhudza uri nṋe a thi tsha tshimbila nga nḓila nkene na nkene ndi khou ṱoḓa muthu muswa ndi ite zwithu zwiswa. Ha vho ri no no ya na koṱopola ha pfhi ha uḽa ni muḓivhi zwavhuḓi yo uḽa u ḓo ni remisa ṱhoho a tshi ri ri sa khou hana uri ni a wana uri muthu ene muṋe ha ngo ḓi vhudza uri u khou shanduka u khou tou isa phanḓa na zwine a vha zwone na zwiṅwe zwine muthu a vha o ḓi vhudza uri hafhaḽa na hafhaḽa thi ngo tshimbila zwavhuḓi a thi tsha ṱoḓa u dovha nda tshimbila nga nḓila heiḽani ye nda tshimbila ngayo. Zwino muthu ndi a litsha vhutshilo ha ḓi bveledza khagala ha ḓi sumbedzisa na tendela hoyo muthu a tshi ṅwala chapter ntswa ya vhutshilo hawe na iṅwi ni songo mu vhambedza na vhaṅwe vhathu.